It is really It's pretty. meant to be really pretty. There's loads of cafes and sure, I'd be like, I don't know if I'm I doing know, it. yeah. So this is something new. Hello, good morning, bro. Nuya long ya ya klan baham. Ni sini ting ya ya klan mata sini tray we have me like red. Vidang ikan ma am ni video but ni dang ya shong boss. Ban leit sa sing chong. Ban leit you parlom dei sa ban dei ya bam. P to P ma P yes you. Ba comments belakang roi si kan roi sino bre tak jaka bam. Kan ni kan jaka bam. Page full ya ke video. Dan second roi yang ngah comments. Page mo tar P. Te tamba minta kata ke singi bangi leit ke singi ke ba sungu tenan mar ba ka weather ka sungu ka biang. Ni me ru la yo banet kai. Ila ko I mdi bi la ko aplat long ila sungu tenan I me ba ki ni ki parlok jang ak la in ba I me yang nga bangi ne ya. Bam non chayeng jong ki bat ngi yo bam traditional Irish. Te ki la sungu I me la sungu tenan ki ru klas tenan be kin do I me. Mar bahayengi tinggal shuya bam betang ka jakasi turumbai shus matu tap shus matu rumbai ngali se jik trai ru ratu rumbai phellut ki bri ru tak ba jingbam te hai ra hai ke tips e kin ki wei tanga hi ban tip ba ka jingbam hai re hai ti pet pin ko je ke video bangi ya le ya bam po je kan roi shu yang ha comments ma em pinga so tanad ban puli ki comments ki ba ki comments ki ba kan roi ngas so tanad ban puli ti si sen apan ma la dang am la ban reply le je ki comments ha po ki videos baron rai kat ki ba don tenga persyang mai bangan reply ki comments ya ki message insta baro te enjoy ke video ni ring lai enjoy kan ni video pet pin kon ni kede ke yang mani men shot bakla kelak red shini ki yang mani ki bon kelak cakap Kane kelak ni ki bam ne ngat lusnam packaging code chani ki jing long organized number balai shua bakin snai kin ni kin build ya kan ni ka town ni kan ni ka city kla long very well planned kimla man shushna klebit untuk klamyo ka permission ne ka ba biang bat pinde igin long be kum juk yen mar ba kishna bit bon da ki builders pem de private ban shna gila adoption lupa ka de ga yen isa shule thet ben te ga ni ga yen bisa ka ni ga jaka te ka belong very posh ma kata katin very posh tak kasing lang wasa hadu menta se thu lam yang asu finally la yo boy hang te hi parlok la ya here. We're almost here. It's not email, it's Timmy's house. Do you remember Timmy? What's that? I'll make it like black. Timmy's house. We need to go this side. We're gonna go to Timmy's house. No, this is not yet Timmy's house. Nanti barit have ini kau dapat ini madai seselong main nanti ya kecat. Bang, ngila poy atan. Yeah. Ni kini ka irahang ni. Kami dan pak ni ah. Kami telah enjoy padang kapak. Bila ko wan hante hapak ni. Clear you. Bila po hiying jong no ka ni. Tadi ka ying hami kam ai. MP ka ying jong no ka ni. Jong tim? But jong I? An. Oh, jong hamiru to kam ai. Di parlok ila pensel la pinkre panya bam de jingbam. Bam hani ki pan jhur ke dos yal. Upan hi diu main jong ki hani ha tengi wan bam tena ai shu pan de it's me. Ka jingbam Irish ma upan de main hi de traditional jong fu ki kum balong bangi ka jabat ti hami dan kwa banyarap kam. Hami, are you gonna tell Aunt you went to Sligo? I went to Sligo. And what did you do in Sligo? Sligo. You stay in a hotel?
Yeah. Oh, very nice. Way too hard there. Sure, I'll be like, I don't know if I I'm doing know, it. yeah. So this is something new. It is so high today. Wow, jingbam pa niya. Iki break bertingi day. Kalong kani ka jaka ka kam da jingai than tang balong ka kam jingai ta da ham jun let ba ngate pada ba ka itynnad ba ka da ngai Ialam mai ba in yo ban pet ka jin itynnad ko we pat ka sol hapo Dublin. Is he on the train or? No, at this. Oh yes, today there is some game, so I'm not sure. It might be very. Train. I think that was today. Oh, we're close to. Connolly. Leit pai no, mentah dua train station lawan on ki paralok pe kini ka train ka ban leit sha, dro ada ban leit basa mangi. Kami la kriat namar kala slap ke beneng. Mi dang di sha. Finally, ni na leit pai shi back to having journey, na ka train journey na Dublin sha po ye. Kalong itynnad ka journey, kalong smooth, kalong calm. Man kasi nga like train nga one train ka nga journey so kalong smooth itynnad kalong journey ka smooth enjoy bahan marba ngayon ipet ka nga kasi itynnad siya pa ma Mariang di kan ban baro pilaya smooth itynnad pilaya enjoy kung bangiru nila enjoy gani kasi ka journey. But ada pengen dia share yang hakaway pat ka video nang ya share yaklan iblay kerku ya pi. Batang kaway ka jing kerpat jonga ya pi ki ba iet ki ba sengaw tanat ki videos jongi lani ki ba subscribe dia wadi ki bam subscribe ni ki ba view ki video tengin comments tak ti pilaban comments kat ka ba pimon hang ni hapo ka video jongi ki comment section ngas sengaw tanat pan puli ki lada ki wat pilaban ong lada pim sengaw tanat ru pilaban ong bet namar ba katahi link ba ki comments jong ki feedback ngas sengaw to komno ki videos ki long de ngarong am de professional ban ring video na ban edit video lang ngam dan pot kumbang ong de ngam so ay tamatang gawing nga karpat ba nay kran ka katinsi na markam ilong syongkon de kam ilong itynnad ingi kung ki brio nani kung de ban otang ki kasiro tang kata kajing long value jing ki brio kam itynnad de tok nay kran sin dai da ngayo ikum kini dengan delete bet what just ngoy ma di hadung in de chambiang kubleishi Playing tu. Kayeng kapat. Dah ang pas dia ban syandur.